Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na oras tayo amin gagayem. Sakbay na shoutout kada Larry Gumangan, Evie Ostol, Roda M. Ramos, Corazon Gasmin, Maria Visitacion Cariga, Mariel Gutierrez. Ken pagyamanan, ken kablawan na kayo ang likers, commenters, sharers, subscribers, ken amin ang supporters na ito'y YouTube channel tayo at Jor Drama Tips TV. Kastamet, dito'y drama tayo nga unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagod ka na kayo ti Jor Drama Tips TV, ti pakasaritaan na napauluan. Ayat ti managtagibasit, dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Ay, babaunan, di ka agmut taleng. Punasan ba ita sapatos kong tao sa rekarumar? Awan pa'y nasaya at arumar itingiwat day taabakes. Pero ita bibig mo tag kuti-kuti. Paggarteman nagsiguro niya. Apay, kayat mo, ngagkan ka. Ag patukawak langan iti ulag ka nga. Awan mo ti bagbagak, Dennis. Day talamang paspasakit. Kumarit ka. Kundi nakman awagan itinagan ko. Ha? Awan pa nagpabain mo? Sir, kunam, wala senyorito. Unay daytan kaka. No, di mo kaya't agtalakan. Aguli makakmanlaangan. Di nagtalya-talyawa na kasta. Akaslag, patsarming ka. Pa. Unay daytan kaka. Iho, di mo kumamot insultuan, wano pasakitan, ti katulong ta. Narigat ti mangala ita itinasaya at ababaunan. Kadwa na ababaunan ang naalak idi katulisan. Iso ano mabalin, ano santan ni Chato, tanasingpat ka nagagatmat. Masursuro na kamin kan kwa na mama. Apay ngamin aya. Basta kasurun ko, nagitiawan adal na at tao. Damot siguro nagadalan na. Saan na day ta tinapatag kanyak? Tinapatag kat adda tumulong kadata. Tanarigat ti awan kadwa na iti pagtangan. Ano ti trabaho? Bay takat ngamin. Husto ka, day takot ngamin. Tawan ammom at trabaho iti balay. Ha? Unay daytan mama. Chato, iha? Ano sa mun ni Dennis, wan? Wan, ma'am. Ure niya timang mangagmukan kwa na saan mulatan nga kaskaso. Wan, ma'am. Ipagapumlatan kanyak. Awan gayam, gimata nga kiti kawas mo. Para balay, para ruar, ken para iti na espirituan, wano gimgimong dita. Adapay tsinelas, sapatos,
Kinumpleto konti gamit mo, iha. Nakasaysaya at kayo, ma'am. Agyaman ak unay. Oh, sige, iha. Rugyam nga rudan ti kalbaryom. Ang angawon ka lang, iha. Pudnumot, ma'am, ti kunayo. Kalbaryo. Joke lang, ma'am, Okay, day ta, iha. Sagba minsan nga umisem ka. Wano ka na yun ang paikit diti umisem. Takasayatan, day ta. Ay, unay daytan ka. Apaya kita-kita anak. Saan mo't, Dennis, sir? Si kangarod ti kita-akita kanyak. Hanggang nga, di kapag tatakkunan akita na niya. Anyan pagkit-kitam dito pagkim? Artista, ha? Rugyan nakmananday ti abakas. Anya timbagan? Ti kunak, sir, kat maturog kayon, tapno awanan ti makita yo. Unay daytan ka. Mama, papanawan yun ni Chato. Ada ka din aramid na basol. Tsaka mo, yung nagdagsam ti darak yan ko na. Diyak kayat na diya katulong? Anya nga rod ti kayat mo. Mga latay ti sadot, amaswelduan. Diyak mo, basta masursuro na kin ko na. Mutalang na diya. Naanad kit di ani Chato. Kasta lang tiriknam, tatagtagibas sitem jay tao. Kaguram dagiti marigrigat. Kaguram dagiti nababalaeng tinaragpat na nga adal. Ha? Agaman niya ti amuta, no nakaadal mo't ni Chato ngam dinalay bagbag. Imposible ang nakaadal na diya mamirmiraot. Opisina ko mati sinirek na ano nakaadal. Nala, santa na pagsaritaan day ta. Ipakitam kitdikan ko na nga daadal mo. Sana kasta, akas lasika, ti awan adal na. Ay, ulay day tan kaka. Anya ka diti bagayo, ma'am? Kumusta aklang iha? No, okay mo't lang kan ka ti anak ko ni Dennis. Kasurunak ti anak yo, ma'am. Iso jak amo na niya teramidag. Ipakitam latta ti kinaimbag mo kan panakaawat mo kan kuana. Tapno na anayas ti amin. Chato, Narigat ta talaga, ma'am. marigatan ka iti trabaho? Saan mo't, ma'am? Tanda ni Pasig amin di makina tar aramatek ditoy. Iso nalagan laeng para kanyak dagiti trabaho. Anya garod ti ko na manarigat, iha. Ni Dennis, ma'am. Mabannog ti panunot kan riknak kan kuana. Unay daytan, Chato. Apaya kita-kita anak. Kitkitaan ka ayamat. Sikat ti kumitkita kanyak anatalyaw ko. Si Pangulan kan to paydang tangsit. Ala, sir. Awan mo ter aramidag kan ka. Madamaak nagtrabaho kat inasit ganak. Gapo, tapatalja-taljap ka, akas lang pacharming. Ala, sir, saan mo't? Pagan ano ka mo't ngay pagpacharmingan? Feeling mo't dayto at tao. Anyat iday-day mo dumo, ha? Awan, sir. Saya atong tagtrabaho, ha? Saan nakapacharmingan? Saan nakapasulisog iti kasken kalangan dungrit? Sika at idungrit. Unay daytan. Ay, panagin na namanan. Makainanaak tarabi imanan. Nakasingsingpot ni Ma'am Kanyak. Ngam ti anak na ani Dennis. Nalabos ti kinatangsit na. Kunam no asino ang katauran dito'y lubong. Awan mo ti makitak alangana. Nakapampanakkel. Pwa. Soron kon iti dayja bakas. Sato, kamay kaman. Ha? Speaking of the monkey. Tulong ka kanay. Sato. Rumarak man langan. Apay ka di, Sir Dennis?
partakam titigtignay mo. Saan ka ngagpaspasiksi? Tapos saan mabagay? Saan mo't, sir? Manginsulto kayo manan. Nagulimakan. Ala, itimplaan nak iti kape, kan igawanak. Mangisagana kay ti pagdulse. Perasam? Unay daytan kaka. Day talakit din ti pangtaktakan na ti panaginanak. Diyos kay. Apa nga kusilap ka, ha? Nasakit tinakam mo ang may baon? Laglagi pa mamesa kalababaunan. Awan mo ti bagbagak, sir. Unay daytan. Agsaw ka pa lang, tatiplakan kan. Unay daytan kaka. Anya, ti kunam, tiyato. Pumanaw akon, ma'am. Ada ka di ginuram kanyak, iha. Saan kayo to ang mabalin aguraan, ma'am? Tanak imbag kayo at tao. Apay nga rood, apanawan na kod. Diyak maanusan ti panagsasaon ni Sir Dennis. Dajay ka di iha. Ay na, saan na ka mo takab-kabilan, wano disdiswan? Nasaksakit pa yung kabil ti panagsasauna, ma'am. Iso nasaysaya at no agawid akon. Kun pasensyaan dakla ko man, ma'am. Lading itik unay ti panagpakadak kada kayo. Awan ti mabalin ko, no talaga akayat munta agawid. Kidawak laang iha, asapay lakuma tagsubli kan tumutlaang. Mayan nyo, tapumanaw. Dennis! Anya pelat araramile ma. Noon nakapakadakan, pumanaw kan. Sige, ma'am. Agpakada akon. Di pa nagpakadakan niya. Ado nga mom, nalabos ka Dennis. Ngem, para makita ita, no kabaulam nga ramidan dagiti trabaho, anapanawan ni Chato. Ay, nalitan mama. Mane po dita. Sikan ti aglaba ka dagiti lupot mo. Sikat ti aginaw ka dagiti panganam. Kan sikat ti agpalengke ka nagluto iti kanam. Nalitan ka. Madiday tuwi na mapaspasamak ka niya. Sakbot kang ti katulong iti pagtagal mi. Kasi ta, agin inawak ka nagdilaan. Pati panaglabaan. The washing machine nga masapol mo tapos pisak nagipilupot. Makakitang. Nagpulot pa kaya gibilangkas kada agakas. Diyos kikid eh. Masapol ang mangalan ni mamay ti pasukat na diyat chato. Sana ka basta mangalay ti jak am mo. Anya? Naimbag ni Chato tamam mo kida. Talaga nagagat, kanasingpot na dya balasang. Maay-ayo ak iti kababalin na. Kasta mo iti langan Nga man niya tinaramin mo, pinagtalaw mo. Apa? Makaay-ayo ay tilangan na. Saan mo't? Ada parikot iti panagkitam, Dennis. Ada parikot iti panunot mo. Abnormal kan sa mataniho. Ay, unay daytan mama. Talaga ba't? Adayo anapinpintas ni Chato, ngam dagiti babae anayam amum kanyak. Kaslada la grup-rupa. Bayamon, makabasol at laeng. Panawan ka man laengan. Sa bagay. Gusto mo't kat gini mama. At dalangan ni Chato. Ay, saan? Diyak na tagipintasan na diya katulong. Pulos. Mama, mangala kayo ni ti babaw na nakasukat ni Chato. Kinunakmatan na sana ka mangalay ti jak am-mo ti kababalin na. Ano kayat mo ing kayaban ni Chato? Pagsublem, no, kayat na pa'y tagsuble. Sigurado ang madin na dyan. Sigurado ang kaguran ako. Amumot lagayam. Agam no talaga kayat mo ti kadwa wano katulong.
ing kasurutan kat agkidaw ka iti pamakawan. Ah, ay, sana mabalin, mama. Pride kalaunay, nangato kalaunay. Tapno mom awan serbiti na ngato unay at tao akasken ka. Ah, unay daytan, mama. Awan ti agbain ka dagiti pride kud na ngato unay. Iso ano kayat mo adayawon da ka ti tao? Agpakasimple ka, agpakumbaba ka. Mama, Patsin na kiho. Iso nga ing kasurutan ni Chato. Kat agkidaw kay ti pamakawan na. duwata nga rod, mama. Ay sana mabalin. Di nakiraman iti basol mo. Sika tinagbidot. Iso asika ti mangator iti nagbidotam. Period. Ala pumanaw ka niti sangok. Sakbaya makangeg ka iti umati per a sermon. Ah, ay, unay daytan, mama. Si Kagayam, ti managlais sa parswa. Ha? Tata, awan ni Chato nga anak ko tanapan ng opisina. Ha? Ng opisina? Mas daw ka? Kitaam, na di nakasabit iti diding me. Kitaam. Ha? Diploma ni Chato? Commerce graduate? Nagagad, anagadal ti anak ko. Nagagit may kada iti amin na kita ti trabaho. Kabayatan nga urayan na ti resulta ti board exam na. Inanusan na ti simrek kada kayo, tanasaya at ti ugali ti inam. Ngamsika, ket mapagdua-duaan, no aramin ti tao, no ayop ti aramin mau. Ha? Eh, online mo daytan tata. Ala, mabalin mon ti pumanaw. Sakbaya pumanawak tata. Dila mabalin nga ikidawan dakto iti pamakawan ken Chato. Sorya talaga. Jak kayat. Ha? Tata? Ti kayat ko asaway. Isaw ti pagkidawam iti dispensar. Saan mo nga dalan kanyak? Nagturad ka ng pababain kan kwa na. Isa masapulan na turad kamot ang mangisarang ita. Iti umpusin aropam. Just kay. Mababainak lang arod. Pabainak pa lang. Unay daytan kaka. O anya, di na kami riskan? Nalalayng pa'y gayam ti tao at tinagtagibasit mo, salbag ka. Gusto mo tan mama. Mababainak lang arodan. Anya garo dita, Kuyo ganda ko mama pa nagkindaw iti pamakawan ka ni Chato. kabaalam day ta, tanaturad ka mat. Mama, Nagturad ka. Rupan-rupa nga insultum ni Chato. Iso ang masapula rupan-rupa mat, ti panagkidaw mo iti pamakawan na. kasla jak may turan o si siyak amapan sumango ka ni Chato, mama. Ha, kasla kakalkalay nga ni de. Mama, Oh, di nakamurmuray ka ni ti kinapudno. Anapintas ti kababalin ni Chato. Kansan la ta? Napintas pa balasang. May pagpanakkel. Di adal mo't gayam. Oh, sika, may pagpanakkel ka? ha? Imbiskit di sinaysaya at mo. Tapno na paamom, katisunto pa yung tagbalin nga asawam. Una daytan, mama. Apay, anyat pa nagkitkitam kini Chato. Laad. Honestly, mama, nakapimpintas ni Chato. Uray di damok pala makita. Mas dawak. Kas jakit din ti Rick na kan tratok ken ko na. Matlagayam. Kinursunadam lang arudan. Tinagibasit mo pa'y. No de ka kat aguuyong salbag ka. Ulay mo daytan, mama. Pagayam, Dennis, husto tikunan ni mamam. Mapan kay tayan ni Chato. Ket si papasnak ngagkid daw kay ti pamakawan.
Uray ta nasingpet, ken man nakaawat na dya balasang. Anya ti amom, no daytanton ti pagsinningadan nyo ngagpagayam. O sige gagayem, agyaman kami itin kay panang tarabay.